Keblai shubo ni phi baro ke parlok ke biju page ekne ki channel na kapor shakapor. Agane ke video ngidan pan wanra iphi ya kini ki kam ke balai apo jong ka Meghalaya State Rural Livelihood Society MSRLS. Te kino ki bukwa pan apply na kabenta kini ki post. Kini ki de ki post ke balai apo jong ka Block Mission Management Unit BMMU. Tengah kerpan ipi ki bakwa ban apply sumba ban terpen haduk ban tukut kenang ba pintem ki eki keran pule badan kam bat kam tam akabai dei bat kumno kerukam ban apply. Kami Meghalaya State Rural Livelihood Society ka khwat application na kabenta ki citizens jong ka Meghalaya ban pendap ya kini ki post apo jong ka Block Mission Management Unit. Bat karukam man apply kedai online application ya kaling ke bapian apply ngin sebu apo jong ke description. Bat katarik ke bapila ban apply kan sedang naduk ke nyotrek agas arajar ar pendreu aduk ke arpue agas arajar ar pendreu. Kerteng jong ki post kilong kumne project executive non-farm livelihood promotion but block functional specialist financial inclusion. Nagabenta ke post ka banangkong ka salary kedai life wager arspa bat ke post ka baaru kan long kumju. Di nagabenta ki garo kidan south ligi post kasi jintia south ligi post nagabenta ke post ka banangkong bat ke post ka baar ndreu nagabenta ki kasi region bat sau nagabenta ki garo region. Temantangin pen no ya kikirdan puli badan kam. Kapos project executive non-farm livelihood promotion kidan prat lagi pos kerdan puli pidai ban pendap ya kini. Postgraduate degree diploma haka commerce business management agribusiness rural marketing development practice community development kali tu dak university minimum experience cisnam atau arsnam haka livelihood related project enterprise promotion individual having experience in training in rural masses ki kamjet ya kita ki candidate but ki badan ya ka computer skills haka MS Office Google Sheet but kiwei kerta kolong live postnam salary kedai live wager arspa akshipanai kapos kabar block functional specialist inclusion kidan shpot lagi post garo sau khasi region ndreu kerdan pule postgraduate degree diploma haka science business management finance commerce kabli tu dak university lana institution ka experience cisnam do arsnam haka rural development and poverty alleviation program minimum experience 2 years haka bank or non-banking financial company microfinance institution badru ka computer skills haka MS Office but Google Sheet etc karta kalong live husnam bat salary kedai live wager arspa akshipanai. Tikini ki post ki balai kidai pihaban lek chakitor bapher badru pihaban samin ki villages lane ki remote rural areas ki badan hapo jong kami kalaya. Te ki bala ban apply ki long tang kitu ki candidate ki badan jengmot bat ki bala ban yesha na kebentak kini ka field te ki bongla ban yesha pindum don kam ban apply ya kini ka post namar ki don kam ya ki candidate ki bala kloy ban lej chakino kino ki jaka lada don kam ban lej tega banangkong hangne ya ka link ka bapin apply ngin sebu opo jong ka description bat kum juro ya kini ka advertisement kelas date kedai arpoi agas arajar ar pendreu bat kerta kalong sansnem kende relaxation na nalor katuka live postnam Tigini gidi dokumen ki badan kam haka por bapi le ya ka online application passport size signature self attested copies jong ki dokumen paro ki jong pi kita date of birth address proof certificate jong ki qualification caste tribe certificate disability certificate working experience bat ka CV ki jong pi method of recruitment ki long kumni ki candidate kin sepentip leng ba u email badru ki hab niya ye multi mandal
selection process ka bukan top ya ka preliminary exam that will be test the verbal, quantitative, analytical abilities jongki candidate. Tikade kadon rohang ne ke general instruction tela dapi wapan yo ya kene advertisement nagar pat ipi bantape ya kene ka advertisement na po jong ke description jong kene ke video hang ne la batailun ya ki e ki jing don kam na ka banta ba pin apply ya kene ki post tela dapi don ki jing clip hilaban comment po comment section jong kene ke video ku blai shibon.